Svi oni koji su se 15. maja obreli u galeriji muzeja Horeu Margi Ravno bili su svedoci otelotvorenja zvuka. Na izložbi Zvuci sveta, koja obuhvata impresivnu kolekciju muzičkih instrumenata sa svih meridijana, posetioci su imali prilike da vide na koje sve načine kroz vekove ljudski najrazličitije materijale oblikovao u sredstva za proizvodnju zvuka i na taj način je udahnuo dušu. Prema rečima Nenada Jovanovića, direktora Ustanove kulture, koja je ujedno jedan od organizatora ovog događaja, izložba Zvuci sveta zapravo predstavlja jedan deo istoimenog projekta. Ovo je samo jedan deo celog projekta, drugi deo koji je isto tako jako značajan je radionica za decu, u kojoj će sva deca imati priliku da se upoznaju sa instrumentima, da čuju kako zvuče, da probaju nešto i da odsviraju sami. I projekat se završava u četvrtak jednim koncertom ovde mini koncertom, da tako kažem, za svog građanstva. Tako da ste tu vrlo dobrodošli da dođete i da čujete sve ove instrumente, jedan dobar deo njih svakako u praksi. I želim samo da kažem da ovo je stvarno jedinstvena izložba, jedinstvena postavka u Srbiji. Vrlo sam srećan što je organizujemo baš u Ćupri i mogu da kažem da je značaj sam ove postavke, ove izložbe shvatilo i razumelo i Ministarstvo kulture, jer je ovaj projekat podržan na konkursu. Postavka koju će posetioci moći da pogledaju do četvrtka 18. maja sastavljena je od instrumenata iz privatne kolekcije muzičara Dušana Stojadinovića Duleta Resavca, koji i sam ume da svira većinu njih. Zahvaljujući saradnji ovog umetnika i ansambla Stoiks sa Ustanovom kulture i muzejem Horeu Margi Ravno, svi zainteresovani moći će na delu i da čuju kako neki od tih instrumenata zvuče na koncertu etnomuzike kojim će ova izložba ujedno i biti zatvorena. Ja sam skupljao godinama ove instrumente, koji inače dosta od njih i sviram, tako da upravo i jeste poenta da se moj projekat isprati od početka do kraja, uz radionice, na kraju koncert, da se vide kako ti neki stari instrumenti ili instrumenti iz nekih raznih svetskih kultura mogu da se jednostavno upotrebe u neku moderniju etno-džez muziku, world music, svetsku muziku, kako se to zove. Kako je najavio Novak Novaković, direktor muzeja Horeu Margi Ravno, manifestacija Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 biće nastavljena izložbom neolitskih predmeta Biberče, zavičajnog muzeja iz Jagodine, koji u skladu sa ovogodišnjom temom ove manifestacije ima ulogu muzeja u gostima. Projekat Zvuci sveta, koji je predstavljen na manifestaciji Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10, dobio je svoj epilog u vidu koncerta Duleta Resavca i grupe Stoiks u galeriji muzeja Horeu Margi Ravno. Nakon izložbe muzičkih instrumenata iz svih krajeva sveta i radionice u sklopu koje su učenici osnovnih i srednjih škola imali prilike da se okušaju u sviranju nekih od njih, idejni tvorac ovog projekta za publiku grada na Velikoj Moravi priredio je impresivan nastup koji nikoga od prisutnih nije ostavio ravnodušnim i tokom koga su se mogle čuti melodije iz Francuske, Rusije, iz daleke Azije i Afrike, zvuci brazilske bossa nove, ali i iz komšijske Bugarske i Makedonije. Ja, od kad sam se zaljubio sve ove etno instrumente, to nekako ide samo od sebe. Tako da muziku poznajem, tu sam od uvek slušao sve moguće muzike i volim baš te, da kažemo, tu world music, tu svetsku muziku, tu izvornu muziku, jer iz te muzike može puno, kao što ste čuli večeras, inspiracije da se crpe i mi to kroz džez, kroz improvizaciju, tako da očaramo publici. Zato se svima i sviđa jer je spontano, kao recimo ona afrička indijska pesma, to nikad nismo pripremali, te pesme se nikad ne znaju kako će počnu i da se završe, ali lepo na kraju spadnu jer su to instrumenti koji dočaravaju taj ambijent. Dule Resavac, koji je za izložbu u muzeju Horeu Margi Ravno ustupio svoju privatnu kolekciju muzičkih instrumenata, kaže da je projekat Zvuci sveta osmislio upravo zbog dece, a da je nastup u muzejskom prostoru predstavljao svojevrsni izazov. Zbog toga smo to i počeli da radimo, zbog toga to i prezentiramo deci pre ovih koncerta, da bi deca videla da postoji još nešto osim one svakodnevne muzike, malo onako spakovane koje oni slušaju, ima i nešto malo drugačije, tako da oni su baš, u Ćupri su deca baš se radovala i mislim da je prošlo negde oko 600-700 deteta, smo ja i Aleksandar Stojić, magistar i ja, njih ispratili ovde u tim prezentacijama i instrumentima i stvarno koliko sam vidio, bili su svi oduševljeni. Pa ne znam, mi smo svirali u raznoraznim prostorima, ovo je samo jedan od prostora, baš je dobro pošto su instrumenti ostali još tu okačeni i izloženi, tako da je sve to imalo nekako neku lepotu i baš mi se sviđa ovdje. Malo je komplikovano kao i uvek, jer to nisu prostori gde treba da se svira, pa je akustika malo drugačija, međutim, nađemo se mi malo, vidite, mi smo večera sami radili zvuk i sve, ali generalno bilo je odlično.
A na pitanje zašto zatvara oči dok nastupa i o čemu razmišlja u tim trenucima, Dule odgovara. Ja to nesvesno radim. Posle znam da smo opominjali tako neki koji se više bave s radom nego muzikom, pa kažu da kao treba da se gleda, znaš. Ali, ne znam, to je kod mene spontano. Nekad gledam, nekad žmurim, ali uglavnom žmurim, to sam primetio i sam. Moguće da je to neka vrsta toga što si rekla, da. I o čemu razmišljate u tim trenucima? To je da li razmišljate o nečemu ili prosto ispraznite svoj um i pretvorite se u tu muziku koju izvodite? Kad ovo sviramo, ja mislim da ni o čemu ne razmišljam. A kad se nekad ovako svira, jer se mora, i za hlebiti, onda svašta prolazi muzičarima kroz glavu. Ali kad se ovakve stvari radi, bar meni, ja ni o čemu ne razmišljam, baš u tom trenutku nemam nikakve misli, što je u suštini i potrebno da bi se ovako sviralo. Obzirom da je projekat Zvuci sveta naišao na odličnu reakciju publike, ovi sjajni muzičari odlučili su da ga uvrste u svoj program.